and run on. Na shawoma. Men kase I won shawoma. Shawoma. Because omone wo da ache no nyam. Omane wo da ache ni mu nyam. Eti se wo ye oba na se bema, ni ti tru bema shawoma. Woni oba ni mpo agya ya shakwara no, hwenkwala no. Very important. Because oba no, yeah. Akosia se da ache bi ye beka ho asem. Yeah. And memma ni bebre ni mani jaya na enkoda na hu amane. Inso enye enkoda no na make choice ne ma. Sa? Inso afi enkoda no na hu amane and they are suffering. So yes are to punish. Was me yanam dia punish oba no. You are punishing yourself. Ni titi so oba no na gya no a. You are punishing yourself. Yeah. Me say why wo be nu ho. Old age mu. Wo be nu ho. Aware na anya ye enkoda no bone be na o ma ye. That is it. I me demand no obenya bi adi. Why you adwen papa? Oh, yes or no, you are killing your destiny. Yeah. You are killing your destiny because bebre wo ho no mo a akosia omoda ache mu no ebeye mobo. So wo wiasim na in your 50s. Want to mean see dan na want to mean ha dan ya wotuaka na sa obi nchen na wote ana se wo squat ya. You have a big problem. Wo rent no ntimi ntuaka. Wo so afie no so wonsi bi. What you be so nchen. But in your 50s. In your 50s. Where are you going? Where are you going? Now we need proper income bia. Where are you going? You must have a saving. Wo bi kakra wo de asie. And you must have an investment. Abibi so a edi sika bre wo. Yes. E wo maw. E wo sika maw. An investment. Yeah, e wo bibi maw. And only the security of your tomorrow. And no wo da ache no, e no wo bambo kese. Enye atade a wo hye design atade a wo hye. Na sa bra mi hu akokra wo hye designer wo ekura nhye dam fataw. Fataw. Ani abrewa nhye dam fataw gold ring ni gold chain. Ayu hu akokra na sa abrewa odi gold ni yade egugu ni komu ahu kura na ye wosere. That is it. Yeah. It's invest. Save and invest. Saving and investment is your security for tomorrow. For tomorrow. It is how person would die see we year. Save well. Invest well. Ebeboa. Fa bibi to baby. Na fa bibi she baby a edi sika bebrɛw. Fa bibi she baby edi sika bebrɛw. Papa, ene de wa me aye nhire o. Me baby phone lines am nkrofo abam ne de. Fa bibi sie dachi. Wo si wanya 80 ekono. Sa abre no wa ho odi ntimi nko eye usika na beko. Edi se wa amfa bibi ensi ebe ha na wo ye be man so na oba na ware ni mpo agua wo made shawoma enkasa oba no ho ye mahi oba no ho ye wahi a efa nkora no ho bayi se anye nkora na make choice ma anye nkora na make choice ma o enti so oba no ho ye wahi em de fa ho bayi o ma no ko school mo koti o mu school fees. That is it. O ma no tadua ne ma wo mo ma na wo mu asese wo mo na fa mu pie me hu obi na oton tade hye to chains go ni ko mu any bracelet go ni nsa no ntua ne best school fees a na me hu so mental problem. Mental problem. Utumi koko jina KFC akoto aduane edi na yentua wo school fees wo ntua wo school fees utumi koto pizza edi na ntua wo school fees mental problem. Mental problem. What you want with pizza? What you want with pizza? And that's what we chicken. Now my school fees won't you? I was mental problem. And now I go to designer shops. I will tata de. And now we use shirt and then tade na nkwada school fees da wa. What mental problem? Ada ye de kai ni di. Sa na o mo ka. Akosia ewiasimo ho de be mo boni say wanyini. Edru mpanyin fie so between your 70s going no. Na wo a woni sika da ho. Wo so a wonni obi a obehwe. Uni sika da ho. Wo so wonni obi a obehwe. Enu o se enu ne ade atuni pa eya. Wanyini yawo woni sika da wo so ni obi obehwe na wa sorry na onye obi nsoma no na wankasa na sese wo sorry
ekoto koko wo kwan ho mobo papa mobo wo sori ya no pa me call London pa na me hu nipa bi na okọ grocery wotu say truck na akoyi niam na gum na opia kran ontumi mpia me bisa me ho say abrabo be na boy especially when they are Africans what betena brochiri because that time they be say abrochiri yenkotena enko nyini nko wu ho abrochire ho hia me abrochire yenkotena ho enko wu ho enko nyini nko wu ho yenkotena ho enko nyini nko wu ho yentena abrochire dabi enyini wo ho enwu wo ho ukotena abrochire ko bobra na wape bia odi utibeto okay na wape ne be hwew de be hwew nkokora bom ene omre wabom enti wudru age bia aho no you come back home betnase yeah enjoy your sweat a woman na obeko holidays awako obeko medical check up awako na waba yankotena brochire mi edru baby pe na me se mi krom ha me nche wa ha ma se me niema me na me kro no ma bagana na me kro me be hye ma brabo wa ha na me old age no ayede that is it because the one hwe ni year ubedi niam bi achi na obako bi ti abroche ho na ayie no okọ party no okọ basa na ana old age achi wo mo ana omusi wo omuso amambo bia old age onu so wa ambo bia ebra na niam mu ye no wa ambo bia ene wanyini watena wanyini aya akokora aya abrewa ana obi ani wo ho time wo be hye wo ena officer obafie nso a obedan wansi bi wa ha wani adwuma bia wa ha adwuma bia ye eti papa futu a wode ma Ghana fo matu kwankwa mo no ne se mentena wo nyini wo ho nwu wo ho dabi hyehyɛ wabrabo bi wa ha bua nipa bi ne o metimi aso mu invest wa ha fi say wo se wo old age ne de ehia no eye de wontimi mfa wa ho de nya adwuma biem de be hye wo enti sa gba na wo makora no a ɛhɔ no awo no kora no but modern say wo be hyehyɛ wabrabo ne such a way say onye burden eti se kromo kora na abetena hyehyɛ wabrabo ne such a way say wo meyɛ adesoa wo old age no ho beto akoda bi bisa ne maame say in your old age no home offense say old age home ben na opesa okotena have maame say ho na ne obo birim no hwe ne ba no say no so me be say me hu say ne be ya tam ne so a ye de ya tam wo de wo old age home we na me maame say ope na matamako no say tu wo adwene say obedom beka koto o say ho no na ye na adwene say obewie ni dan wo Ghana na wa investment na wo tu aba cause wo hu say ondu pepe so bia ne ba no be yi na frifie obeyi na frifie wato dan kase esi abrochire ho wo hu say akoda no be yi na frifie into the ho na fe odi na ni ba fie say no ma me mehwe machi na me mesiesie machi because akoda no ni adwempa ma me it will be very careful hweye one hwe ni year no one more wo bre year wo kwa wo ba wo bre wo na na dwo wo ye adwuma miensa adwuma nan kobasa no wan hyehyɛ daachi ne yie ida sɛ ho na obetena ewu a ana ha na ababa betena ewu no wan hyehyɛ ne yie na wo de kɔ ene na party ene wedding ene ayie ede enfo in Ghana funeral wo de saa mu ye funeral ha o mu ye party we ware na wo ye cha ho saa by the time I realize 60 70 80 wani beba ho so na achew unya cross 50 na esa wo say wadu ba bia etro na 50 no na wo speed limit no abafam enti ho no na esa wo ye careful unya do 60 no a enti sa wo brebium de bia me ka che me mam say metimi atransphere ha me nko ba bia me adwuma bia e kom so neme because what hyehyɛ wabrabo obedidi menhye na so but wo kakra wa wo de beba wo bra de yes it is a mukra mo ye madwin se mo ko mo me kra metimi a survival mani no obi aso memfa woni nto obi so hwe wo ma nanso memfa woni nto wo ma so
papa mpacho repeat woman na sister repeat woman ba ade bi statement bi wa kan hia me say me de ade oh papa say me say hwawoma nanso me mfa wani nto woma so very important hwawoma and your responsibility hwawoma batemfo wani nto woma so nti na wo hwawo mo no hwawo so ho hwawo so dachi sene be ya emna o ma ware ekono because every parent na ni GSA ne mma beko yeah enye sa wo ma ne betena wo ho da bi omo beko no mbedi omo meye bed ne ma ebe de ebe ye so ba wonya 40 years efre wase uska oh ya wo pene se wo de ho anya bi o meye bed ma sɛdeɛ bɛyɛ a ɔmo kɔ a wo nso woanya asomdwei woda a wada wosɔre a wafa phone afra bisa sɛdeɛ ɔmo ho teɛ weekend na ɔmo de ɔnana no mo abɛsra ɔmo wɔ around a ɔmo de abɛsra wo ɛfɛ ɛma w'ani gyeɛ ɛma wo kora nyinkyɛ but when your children become a burden wo ma bɛyɛ adesoa wa wowu ntɛm time sasa wo gye wa home no saa time no ene ne wei ade achia wei tawrehu die bi kra betie su intimate your old age no determine your planning today ejina ne ontoto ya wototo ne ne eti hwawoma ye wafam de ye wasade na emom no emfa woni nto wo so se daache wo behwe wankasa bobra wo behwe wo ho daache wankasa bobra wo behwe wo ho daache fa bibi to ma wo daache fa bibi sie ma wo daache saa bre na wo ho odin ntimi nya hwe no wo sika be ya ma wo why adwuma bi be ya ma wo nipa bi kura wo boa wo mo be ya ma wo papa me fan two ways me fan two so se da bia me ka se emwa wo manko a wo da bi o boa wo ho bebre da bi o emwa wo manko a enhye wo ma boa awo ho me ka awo ho a boa awo ho wo mo a omo ne wonni connection bia in terms of family nya family nko a it was the next point I can make ai papa braso ma me na in your old age, you know, yeah, she nipa bia ebetumi abo this mra ugina wona so yeah, invest in them. The investment, you know, invest in those people. Obi wo invest woni mu ya obenu e no kre ba nyu omu nyina yeah, but at least look for one or two yeah, obetumi pour yourself obetumi invest into that what nasia there will be a reflection. Oh yes, yeah. Bebrebe ebi be you boniaye but ebi nso be kai it is yes don't put your eggs in one basket it would ye bi wa ha wo ye bi wa busuam wo ye omma wo hye omma asori mu adwumam community mu obi that could be obi be obako bi be papa bi area boy bi a obo ano no on be si fie man nye ne ba area boy bi a wo tua no school fees man no area boy bi a wo bo an man gina na so on be si fie man nye ne ba me fa nkoda bi ehwe om university omo ye twins me hwe om university for 4 years me wie na musuban bi ni ade na me ka kire om se mo me mma musuban a muda na die no yeah e ma me nyai papa ye I like that me nyai papa ye me se me mma musuba bonia ye na mo bonia ye na e ma me nyai papa ye yes because me ni mo mama me ni mo papa yeah but to fa omo tua mo school sorry munti omo pass well if omo ahwe omo ne akosua omo wie university yeah but omo bonia ye yeah omo ye instrumentalist anka mesi aka omo meboa me wa asoro kra no yeah yes omo beboa me eso bo se ebinom yes nti me ka kire omo se me ka kire omo me fra omo na me ka kire omo se me ma mu bonia ye en stop papa ya me pese me ye nti me mo obi abonia ye stop o papa ye emo obi bonia ye e ma wunyai papa ye yes koso aye wonni mo china ampa wonnim de beso abawo papa yima witness nipa bebre amaye omo papa omo ankai eyi mi bonia ye ba se de wo kan ama ma nya papa ye ebi mu obi wo kora na me nkai no obi wo kora papa me nkai se nipa we in the course of life no me boa wo ho abosi wonya call bi ante kosia wo kai 15 years ago me na me ba wo ho na o ma miska ye we no na nyame a chira me
eti mpese me de sade we brɛ yo me refi yo but wo ye wo jama nyame said wo kan wo dua ba no ma nyame de nyame pese fifi no ebe fifi ba mema no nye wo manko a dabi abonten sofo na ye wadwen se me boa na wo so abeboa dabi memfa nhyɛ otim sa se me boa wo enti na me ka se yema nyame fa adwene hyɛ otim se me yema nyame na nim kwan a obefa so a se wo se de wudua na no na wutwa enti ba wo me su betwa but e bia emfa ba bi kro na wudua ye no dabi ebefa ba bi enti boa nkrofo emo atrimoden minya opportunity some years ago minya adamfo bi a me share no e wa America afechiri me hand of sending me email say maba Ghana na me say Ghana dey na ba dey o say oye Italian and o say na aban e de na ba nti obaaye e baaye a obaaye no ye na ba Italian embassy ono na oye senior wo ba bia ye ma visa no akosua me pia nkrofo gum ema omo boa omo gi visa go Europe any ade nso bebre wo hono mo a asat now me no makro mu nim yeah me no makro mu nim because you say wo dua ba papa bi wo ye manyame me ye manyame eti how omo be sia respond no enye no na hia me na me men no so ha me men no so mama ba mu anase ma me nyai papa ye me kan say me hwe nkrofo ma ama daachi se bia omo so abeboa me ma abeboa me ebia me ma bedru nketo anti me boa wo mo but omo nyina no they turn their back but thank God say nyame so mama hoden e ma me nyansa e ma ne nkoda ni nyina nso obi awie university obi enya baby agina obi ebo ne bra eni ade enti sa wo di adwene no ekita wo no ana ebe kire wo daachi ampa adwene ekuta wo na ebe kire wo daachi prof bishop mami ma tie from rem